Treća nedelja NFL-a je iza nas i bez daljeg odugovlačenja odmah krećem sa pregledom utakmica. Naravno krećemo prvo od Broncosa koji su gostovali LA Chargersima i već su prošle 3 nedelje, a ja imam spremnu omču oko grede, šalim se naravno, ali kao već su 3 nedelje prošle i ja ne mogu da trpim više ovakve poraze na ovakav način. U prvom poluvremenu se činilo da će ovo biti jedna vrlo defenzivna utakmica, pošto ni jedni ni drugi nisu uspeli da poentiraju, jedino su Chargers imali field goal. Međutim, pred kraj druge četvrtine se desila prva akcija. Prvo je Herbert uručio loptu za Mariona Hamptona koji je postigao svoj touchdown, da bi onda se konačno Bo Nix probudio na ovoj utakmici i bacio na četvrtom pokušaju jedan vrlo lep touchdown za Courtlanda Suttona, lep i efikasan. I generalno od tada je momentum pripao Denveru zato što su oni prihvatali prvu loptu u drugom poluvremenu i postigli su još jedan touchdown preko J.K. Dobbinsa koji uspeo lepo da se snađe i da uhvati ovu loptu koja je išla malo iza leđa. Onda je Denver izbio i loptu na samom vraćanju kick-offa, međutim sve što su Broncosi mogli od toga da uzmu jeste field goal i Broncos i Chargers su nakon toga postigli još jedan field goal, 20-13 je bilo u jednom momentu, međutim onda je odbrana Chargersa istupila, napad Denvera nije uspeo ništa da uradi i Herbert je vodio jedan lep touchdown drive, bacio je lepoticu od pasa pod pritiskom ovde za Keenana Allena, kojim je izjednačen rezultat i u posljednjem Denverovom drive-u nisu uspeli da napreduju sa loptom ponovo i Chargers su opet dobili loptu i desila se jedna greška Hufange, kojeg jako hvalim u poslednje vreme, u prve 2 nedelje u stvari odigrao jako dobro, međutim imao ovaj WWE potez gde je bukvalno bacio na pod, dao 15 yardi i generalno tad je utakmica manje više bila rešena. Chargers su uspeli da postignu field goal u poslednjoj sekundi i Denver je opet izgubio na isti način kao protiv Coltsa, field goalom u poslednjoj sekundi za pobedu. Ne znam šta da kažem, mislim nije smak sveta, vidim već da su počeli navijači Broncosa da odustaju od Boa Nixa ili od Shona Paytona ili od čega već god. Nije smak sveta, ali da treba da se malo podigne obrva na ovakve ofenzivne zamisli ili ovakve drive-ove. Mislim da je Bo dobar quarterback, ali da nije elitan i mislim da je konektovao 2 od 3 onakva dodavanja dugačka sa svojim receiverima, mislim da bi to prelomilo utakmicu i da bi ostavilo bolji utisak za Boa, ali ovako šteta. Gubi se baš glupo, Denver je vrlo nedisciplinovan u posljednje 2 nedelje, kazne predstavljaju prevelik problem za ovu ekipu, ne znam kako će se to adresirati, ali da, mislim da je to jako veliki problem i nešto što moraju da poprave ulazeći u nastavak sezone. Mislim da je baš idealna prilika da se iskupe u Monday Night Footballu protiv Bengalsa, koji dolaze oslabljeni naravno i ako tu se ne ostvari pobeda, već ću početi malo da se brinem za nastavak ove sezone. Thursday Night Football utakmica odigrana između Miami i Buffalo je bila iznenađujuće bolja nego što sam očekivao. Miami se solidno držao tokom čitavog meča, na poluvremenu je bilo 14-14. Tua je izgledao sasvim solidno, Miami se prikazao u jednom solidnom svetlu, nakon tog, ali to na kraju nije bilo dovoljno za pobedu. Miami, kažem, držao se jako dobro tokom većine ovog susreta, imali su 14-14 i 21-21 u jednom momentu, međutim Buffalo je postigao touchdown na 28-21 da odu. Miami je imao priliku da se vrati, međutim Tua baca grozan interception i time zaključuje utakmicu. Prater nakon pogođenog šuta u prvoj nedelji za pobedu sada je promašio jedan field goal koji bi trebalo da pogađa. Da je Miami izgubio većom razlikom, McDaniel bi bio na korak od otpuštanja, ovako prikazali su neku igru barem, mislim da ovo nije izgledalo uopšte loše, samo eto nije rezultovalo pobedom. Raidersi i Commandersi su odigrali jedan vrlo dobar meč, naravno Commandersi bez Jadena Danielsa na ovoj utakmici, tako da je Marcus Mariota igrao. U prvom poluvremenu ovo je bila izuzetno jednaka utakmica, Washington jeste poveo 7-0 i 10-3, međutim Gino Smith je bacio touchdown pas za Trea Tuckera,
i činilo se da će na poluvremenu biti izjednačen rezultat, ali onda je sjajni McNichols postigao jedan vrlo efektan rushing touchdown, praktično ni iz čega je uspeo da postigne poene i mislim da je to bila onako inicijalna kapisla za Washington da prelomi ovaj susret. Raiders se je malo držalo u životu i to što je Mariota mislio da je i dalje na Oregonu pa je pokušao da trči onako i izgubio je loptu, međutim to nije rezultovalo ničim za Raiderse na kraju. Da stvar bude još gora, Washington je vratio punt za touchdown i time su zaključili utakmicu već tada. Podebljali su prednost preko Kroske Merita, koji je postao running back broj 1 posle trejda Briana Robinsona i povrede Austina Ekelera. Sve što je Geno Smith mogao jeste da stat paduje malo na kraju, bacivši 2 passing touchdowna i poboljšavši svoju statistiku u garbage time-u praktično. Raidersi nakon prve nedelje i pobede nad Patriotama vežu 2 poraza, dok Commandersi izgledaju skroz korektno, bez Danielsa, mada vidjet ćemo kako će u nastavku sezone oni izgledati i šta će se sa njima dešavati. Indianapolis i Tennessee su odigrali jedan vrlo dobar divizijski duel. Indianapolis nastavlja da igra fantastično i u odbrani i u napadu, ja stvarno ovo nisam očekivao da će oni ovako izgledati na početku sezone, svaka čast ono. I odbrani i Danielu Jonesu i Jonathanu Tayloru koji izgledaju stvarno fantastično, eto sve što izgleda treba čoveku da postane bolji igrač jeste da se reši uniforme Giantsa, ono Saquon Barkley to zna najbolje, ali Daniel Jones stvarno je pravi vođa napada, ne mogu da verujem da igra ovako dobro i prvi su ubedljivo u svojoj diviziji, onako sad kad ih Houston ima 0-3, spoileri opet, Tennessee ima 0-3, vidjet ćemo šta Jacksonville može da uradi, da li može da im bude konkurent, ali Coltsi izgledaju jako dobro i ne vidim da mogu da stanu u bližem periodu. Što se tiče Tennessee, opet sve važi isto što sam rekao i proteklih nedelja, talentovani su, ali ovo nije ta sezona i treba im još vremena da vidimo da li je Cam Ward stvarni vođa napada ili ne. Jetsi i Buccaneersi su odigrali jednu ni iz čega fantastičnu utakmicu, zato što sam pratio ovu utakmicu iz red zona i Tampa je postigla prvi touchdown nakon 3 field gola na početku susreta i kada je Tyrod Taylor bacio ovaj touchdown za Jamela Deana da poveća prednost Tampe, mislio sam da je utakmica bila završena u ovom momentu i 10 minuta pre kraja meča Tampa je imala prednost od 2 poseda, međutim onda se izdešavao jedan nevjerovatan niz stvari. Prvo je Tyrod Taylor bacio 2 passing touchdowna, onda se desio ključan moment i ono jedan light motiv ove nedelje, kada su Jetsi izblokirali field goal Tampe, Will McDonald je ovde imao izuzetnu reakciju i uspeo da pokupi loptu i postigne touchdown na minut 50 pre kraja meča, da Jetsa dovede u prednost, međutim opet se Baker Mayfield ispostavio kao junak ove franšize, vodivši poslednji drive uspešno i omogućuje svom kikeru da ovog puta ispravi se i postigne field goal za pobedu. Baš luda utakmica, mislio sam na 23-6 da je ovo gotovo, niko ništa nije prikazivao, niti su se dešavale neke bitne akcije u ovoj utakmici, ali onda su Jetsi samo odlučili da igraju fudbal, mislim izgledaju pristojno Jetsi, Tyrod Taylor izgleda jako fino, mada on opet, kažem, nije rešenje, on je taj bridge quarterback, rezervista i vidjet ćemo, ne znam. Što se Tampe tiče, prvi su tim posle 50 i više godina koji prve 3 utakmice kreću sa pobedničkim drajvovima, odnosno u poslednjem drajvu dolaze do pobede. Baker je stvarno neverovatan i ne mogu da prestanem da ga hvalim. Veliki problem će biti izostanak Mikea Evansa u naredne 2 do 3 nedelje, ali kada imaju ovakvog Agmekoje Buku i Chrisa Godwina koji bi trebalo da se vrati u naredne nedelje, ja se uopšte ne brinem za Tampu. Rams i Eaglesi su odigrali reprizu divizijske utakmice prošle godine u play-offu i jedna vrlo dobra utakmica sa 2 različita poluvremena, ovo je možda i utakmica nedelje bila što se mene tiče, iako je Philadelphia postigla prvi touchdown na tuš-puš ili ti bratsko guranje, Ramsi su imali način da odgovore, Stafford bacao ovu lepoticu za Devonta Adamsa koji uspeo da postigne touchdown. Ramsi su na poluvremenu imali 19-7 prednost,
zahvaljujući pogođenim field golovima McCarthy, ali nekako se uvek činilo da su mogli ili morali više iz tih akcija, da su jednostavno ostali kratki za touchdownove i to se na kraju ispostavilo presudnim, opet kažem spoiler, ali šta da radim. I na početku treće četvrtine su konačno uspeli da postignu touchdown preko Kyrena Williamsa, napad Eaglesa izgledao anemično, odbrana nije uspevala ništa drugo da uradi, međutim sredinom treće četvrtine su situacija skroz menja. Prvo Hurts baca konačno passing touchdown za Dallasa Goederta, eto prvi u sezoni. Onda je i odbrana step upovala pa je dozvolila napadu da postigne još jedan touchdown. AJ Brown se sada probudio i na kraju četvrte četvrtine Philadelphia je postigla još jedan touchdown. Hurts je opet dodavao ovoga puta do duše za Devontu Smitha, međutim konverzija za 2 poena im je bila neuspešna i Ramsi su dobili priliku da sa field golom pobede utakmicu. Stafford je vodio odličan poslednji drive, međutim, kažem, izblokiran je bio na kraju field goal. Eto, kažem, opet to je light motiv ove nedelje da se takve stvari dešavaju. Relativno blizak lak field goal sa 44 yarda, izblokiran je Jordan Davis je ovdje imao neverovatnu reakciju i ne mogu da verujem da se čovjek od tipa koliko ovo može imati 140 kila možda kreće ovako, stvarno mi je nerealno i na kraju je zapečatio sudbinu. Jedna vrlo dobra utakmica all around. Hurts je konačno dodavao za touchdown. Philadelphia ide u Tampu. To neće biti nimalo lak meč zato što se Tampa ispostavlja njihovim kriptonitom jer su ih dobili u play-offu 2023. i prošle sezone, dok Rams igraju protiv Coltsa i to će biti jedna vrlo teška i zahtevna utakmica, mada ako neko može da zaustavi niz Coltsa, to je Matthew Stafford i dobar pass rush Ramsa. Steelers i Patriots su odigrali jednu vrlo čudnu utakmicu. Najveća stvar koju smo videli na ovom meču jeste 5 izgubljenih lopti na oba strane. To je na kraju presudilo ovu utakmicu za New England, iako je Pittsburgh otišao već na 2 touchdowna prednosti početkom druge četvrtine. Drake May je vodio jedan odličan drive koji je rezultovao touchdownom Huntera Henrya koji je odigrao utakmicu života i koji se ispostavlja kao jedna od najomiljenijih Mayovih meta. Dugo nismo videli poene sve do početka četvrte četvrtine kada je opet Hunter Henry postigao touchdown, opet kažem Ramondre Stevenson, Drake May imao strip sack, svi su nekako gubili lopte, isto je i Pittsburgh bio traljav, međutim na kraju je Aaron Rodgers bacio ovaj prelep pas na zadnje rame za Calvina Austina koji je verovatno i prelomio ovu utakmicu. Eto, Pittsburgh konačno slavi na Foxborough, jedna teška pobeda ali vrlo važna, a New England bi mogao malo da razmotri da Ramondre Stevenson više ne vidi teren, zaista ovo je baš bilo blamantno. Meč između Bengalsa i Vikingsa je trebalo da bude svojevrsan obračun rezervnih quarterbackova, pošto J.J. McCarthy odsustvuje, Joe Burrow će duže biti van terena, umjesto njih su igrali Carson Wentz i Jake Browning, ali ova utakmica se na kraju ispostavila kao jedno klasično tamburanje. Ništa nije polazilo za ruku Bengalsima, odbrana Minnesota je step upovala, moram da kažem da je Isaiah Rodgers bio MVP ove utakmice, 2 defanzivna touchdowna, isforsiran fumble, stvarno je bio neverovatan na ovoj utakmici, prvi igrač u istoriji PFF-a koji je imao 99,9 ocenu, to je maksimalno, stvarno neverovatan je čovek, mučio je baš Bengalsa tokom čitavog susreta. Ovo je već bilo gotovo u prvom poluvremenu, bilo je 34-3, trebalo je da bude 31-3, ali Bengalsi umjesto da kneel downuju i skrate sebi muke, izgubili su loptu i doveli Rijkaarda do field goal zone koju on uspešno pretvorio u poene i stvarno tamburanje klasično. Opet kažem, predvideo sam da će se ovo desiti iz prostog razloga što ne mislim da je Jake Browning kompetentan dovoljno da zameni Burrowa, a odbrana Minnesota je stvarno sjajno step upovala i donela vrlo važnu pobedu za ovaj tim. Texans i Jaguars su odigrali jednu groznu utakmicu, generalno puno grešaka, puno presečenih lopti, izgubljenih lopti na obe strane.
CJ Stroud baš ne liči na sebe, od svoje rookie sezone ove godine igra baš grozno i to se odražava na stanje ovog tima. Ok, ne pomaže mu ni ofenzivna linija što je loša, ali generalno je vrlo, vrlo loš ove godine. Mislim, ni Trevor Lawrence nešto ne blista sad preterano da kažeš da je wow ili da vodi fantastično, ali je makar dovoljno sposoban i ima Liama Cohena u sebe koji je dobar trener i zna da iskoristi svoje running backove kako treba, kao što je to činio i prošle godine u Tampi, tako ove godine radi sa Etienneom i Tutenom. Da, nemam puno šta da kažem, Houston kreće sezonu 0-3 što je baš onako alarmantno, Jacksonville ima 2-1 i ima još šansu da se bori u toj diviziji, mislim ne bih ja ni Houston otpisivao preterano zato što je ova divizija generalno loša, ali da, uz ovakvu igru Texansi nemaju šta puno da traže. Packers i Brownsi su odigrali utakmicu iznenađenja. Znači, ne mogu da verujem da se ovo desilo, Brownsi su na kraju došli do pobede, ne znam ni ja kako, mislim znam kako, ovo kažem čisto ironično, jel? U prvom poluvremenu smo videli samo 3 poena, napad Green Bay nije mogao ništa da uradi, odbrana Clevelanda je bila fantastična, tokom čitave utakmice ona je donela pobedu, da se ne lažemo, samo jedan field goal postignut, jedna vrlo defenzivna, da ne kažem ružna utakmica, rekli bi ljudi koji vole samo napade, ali u trećoj četvrtini pred kraj Jordan Love je uspeo da baci pas za svog rezervnog tight enda Fitzpatricka, koji je malo dobio više snapova, zato što je Tucker Kraft imao manjih problema s povredom, pa nisu verovatno hteli da ga rizikuju preterano. Međutim, onda se desila neverovatna sekvenca, Brownsi su prvo postigli field goal, da bi onda Joe Flacco uspeo nekako sa 1 jarda da ugura loptu u end zonu, mislim napad Clevelanda je baš anemičan i jedva šta može da radi, ali uspeli su da postignu taj touchdown preko rukija Judkinsa i onda su se desile ključne scene na ovoj susretu. Field goal McManusa je bio blokiran, treća utakmica da imamo blokirane field goalove. McManusov šut je bio neuspešan, izblokiran je, specijalni tim Clevelanda je dao šansu napadu da probaju da dođu do field goal zone što je Flacco učinio i onda je tragičar iz prve nedelje kiker Brownsa Schmidt pogodio field goal za pobedu i donio im je prvi triumf u ovoj sezoni, stvarno jedna čudna utakmica, ne znam da li će se pamtiti preterano, mislim navijači Clevelanda će pamtiti, navijači Green Bay će hteti što pre da zaborave ovakav performans njihovog napada, ali i Cleveland se upisao u pobednike, tako da fino, šta znam, ali najveće pitanje, lično što se mene tiče, koliko odbrana može ovako sa ovakvim napadom u Clevelandu, da li će igrati ovako do kraja sezone ili će igrati samo ovako dok još imaju za šta da se bore, to je meni glavno pitanje. Ako je meč između Packersa i Brownsa bio iznenađenje, šta tek reći o Karolini i Atlanti? Imamo prvu nulu ove sezone i to od strane Falconsa, neočekivano zaista, ali apsolutno je ugašena Atlanta u ovoj utakmici. Odbrana Karoline je step-upovala malo, mada napad Atlante čak po jardama nije bio grozan, mislim imali su više jardi i ukupno i passing i u rushingu, ali to očigledno nije bilo dovoljno, neke velike greške su se izdešavale i promašeni field goalovi, izgubljene lopte i onaj ružan pick six koji je Penix bacio, do te mere je bilo loše da smo čak videli Kirka Cousinsa pred kraju utakmice, Kirk Cousins koji je postao najskuplji rezervista u ligi, bez dileme, i jedan dobar impuls za Karolinu, Bryce Young izgleda sasvim korektno, opet kažem, on u džepu izgleda fantastično, međutim kad treba da se improvizuje, tu već kreću problemi i ako Canales uspe da ga kanališe, mislim da Karolina može da ima solidne momente i da dobija više utakmica. Ovo će biti najkraći recap ove sezone jer nemam stvarno šta posebno da pričam. Seahawksi su razbili Saintse, mislim 21-0 je bilo u prvoj četvrtini, da postoji mercy rule primenio bi se na ovom meču, sve je polazilo za rukom Seahawksima,
Mislim, Rattler nije izgledao loše, ali to očigledno nije dovoljno kada imaš grozan tim all around. Čak je bilo do te mere ponižavanja da smo i Tylera Shaha videli u jednom momentu. On isto ništa nije uspeo posebno da uradi, ovo je baš bilo maltretiranje Seahawksa, koji su na kraju došli do vrlo ubedljive pobede i eto nakon poraza u prvoj nedelji vežu 2 pobede i opet se uključuju za tu borbu za prvo mesto u NFC zapadu koje će biti, verujem, vrlo uzbudljivo, obzirom i da San Francisco igra ok, Ramsi kad su zdravi su po meni prvi favorit, ali i Seahawks imaju čima da priprete očigledno. Kad smo već kod NFC zapada, Arizona i San Francisco nisu odigrali jedan atraktivan meč, iskreno. Videli smo samo field golove do četvrte četvrtine, onda je Mac Jones bacio touchdown pas za Juščeka, Murray je odmah odgovorio svojim passing touchdownom, ali onda se desila jedna nevjerovatna sekvenca. Arizona je uspela da postigne safety i donese 2 poena prednosti svojoj ekipi i činilo se da će tako i ostati zato što ni jedni ni drugi nisu imali preterani ofanzivni ritam, međutim Mac Jones je na kraju uspeo da povede drive za šut za 3 poena koji ovaj put nije bio izblokiran i eto, Eddie Pinheiro se ispostavio kao bolji kiker od Jakea Moodya, što nije bilo toliko teško, ali doneo je vrlo važnu pobedu i San Francisco ostaje neporažen. Posle 3 nedelje, kažem, ako uspeju da pregrme ovaj period bez ključnih igrača, mislim da 49ersi mogu da budu konkurentan i dobar tim i opet kažem, na zapadu NFC-a će se boriti vrlo velika bitka do poslednjeg kola, se neće znati ko će tu u play-off. Bears i Cowboysi su odigrali utakmicu unutar konferencije na Soldier Fieldu i ovo je baš bila važna pobeda za Bearse koji su počeli sezonu 0-2. Iako je sredinom druge četvrtine bila blizu, da kažem, rezultatski utakmica, Bearsi su na kraju uspeli da se odlepe, prvo field golom, onda i touchdownom za Cola Kmeta. Dugo onda nismo videli poene i da bi Caleb Williams bacio pas za DJ Moora, koji im je odveo na 2 poseda za ostatka i tu je utakmica manje više bila rešena. Prescott nije mogao ništa da uradi, bacio je samo 2 presečene lopte, ok, nisu bile njegova krivica, ali opet kažem nije mogao ništa u napadu da uradi, na kraju je bio i klupiran za Joe Miltona koji je takođe bacio interception i generalno Dallas ne izgleda baš dobro napadački, ni odbrambeno, dok sa druge strane moram da pohvalim Caleba Williamsa, izgleda jako fino i mislim da mu prija ova saradnja sa Benom Johnsonom, mada realno to je bilo i očekivano, jer sve je ono bolje od Meta Eberflusa, da se ne lažemo. Chiefs i Giantsi su odigrali Sunday Night Football utakmicu koja nije bila preterano interesantna, jedni i drugi su se mučili da pronađu bilo kakav ofanzivan ritam, jedini touchdown u prvom poluvremenu postigao je Cam Skattebo, kojeg bih jako pohvalio i izgleda vrlo solidno. Mislim da je baš blizu da postane running back broj 1, naravno to se neće desiti verovatno još brzo, ali pokazao je da igra bez straha, odličan je u pas protekciji i mislim da može da bude jedno korisno rešenje za New York Giantse, ali najveća priča ove nedelje jeste klupiranje Russella Wilsona, eto, desilo se posle 3. nedelje i opet nećemo videti Russellov rematch protiv Denver Broncosa nakon što je prošle godine imao povređen list pod znacima navoda, mislim, ok, bio je povređen verovatno, nego više humoristički kažem, zbog povrede lista nije igrao prošle godine u dresu Steelersa, a sada zbog klupe neće igrati, verovatno u 7. nedelji protiv Broncosa, mislim, ok, opet ostaje mogućnost da Dart bude grozan ili doživi povredu, što mu ne želim nikako, ali kao opet mogućnost je pa da Russell Wilson opet zauzme mesto startera, mada opet to je pitanje kolike su šanse da se to desi. Moram samo da kažem da je Russell Wilson imao jednu od najjačih sekvenciji ikada za oproštaj. Prvi za gol ništa nije uradio, drugi za gol ništa, treći za gol ništa i onda na 4. za gol pogađa prečku loptom i izbacuje tako sebe iz utakmice i ono, kakav način da se oprostiš. Što se Chiefsa tiče, onako, mučili su se u prvom poluvremenu,
Izgleda da ovaj napad pod Mattom Nagyjem nije baš dobar, ne podsjeća na one Chiefse, ni blizu iz 2022. kada su bili sjajni, kada je Mahomes imao 5000 yardi, ali da, očekivana i bitna pobeda. Sledeće nedelje igraju protiv Ravensa i neverovatno mi je da će neko te dve ekipe završiti sa 1-3 skorom. A zašto to kažem? Pa zato što su Ravensi izgubili od Detroita u Monday Night Footballu u jednoj vrlo, vrlo dobroj utakmici all around. Detroit je ponovo ličio na one stare sebe iz prošle i pretprošle godine napadački. Izgleda da je ona utakmica protiv Green Baya bila mala anomalija ili generalno dobra defanzivna postavka Green Bay je presudila. Back and forth su igrale obe ekipe, bilo je vrlo ujednačeno u prvom poluvremenu, međutim Detroit je uspeo da se odlepi pre svega preko Jamira Gibbsa i Davida Montgomerya koji čine taj one-two punch fenomenalnim i verovatno najboljim u ligi. Mislim, sad ovako iz glave ne mogu da se setim ko ima najbolji taj duo running back, ajde možda Ramsey sa Williamsom, mislim Korum je ruki pa ne bih rekao. Tampa sa Whiteom i Irvingom može da bude, mada opet Montgomery i Gibbs su na nivou iznad kada su dobri, kada su u formi, kada igraju. Lamar kao paser izgleda sve bolje, ali kao runner je malo nazadovao u odnosu na prethodne sezone. Mark Andrews je odlučio da se pojavi na ovoj utakmici, uhvatio je dve vrlo važne lopte i držao generalno Baltimore u igri, međutim odbrana Detroita je bila jako dobra na ovom meču, pritisak je radio, pohvalio bih Al-Kadin Muhameda koji je zabeležio 2 seka i generalno mučili su ofenzivnu liniju Baltimore tokom čitavog meča. Detroit se na kraju odlepio na 38-24, to je bilo na kraju presudno. Ravensi su probali da se vrate u život preko Marka Andrewsa sa njegovim drugim touchdownom praktično garbage time, ali nisu uspeli da uzmu taj onside kick i Detroit je došao zasluženo do pobede, izgledali su all around sjajno i zaista bih pohvalio coaching staff Lionsa, pre svega naravno Dana Campbella. Rekao sam pre par meseci da stvarno može da bude veliki gubitak činjenica da su oba koordinatora postala glavni trener, ali to nešto govori o Danu Campbellu kao treneru i to se ispostavilo kao tačnim na kraju da je on ta glavna karika koja Detroit gura napred i čini ga boljim. Tako neka persona je zaista trebala ovoj franšizi kroz godine i stvarno sam srećan da ih vidim ovakve. Što se Ravensa tiče, još jedan onako bolan poraz, imajući u vidu da gostuju Chiefsima u sledećoj nedelji, vrlo lako se može desiti 1-3 start i uz sve probleme koje imaju, to zaista nije nemoguće. Odbrana im je loša, ofenzivna linija ovog puta popustila, skillset jeste dobar, ali Lamar očigledno ne može sam, potrebna je podrška svih unita, svih njegovih saigrača. Derek Henry ima velikih problema s gubljenjem lopti i opet u četvrtoj četvrtini imao taj ključan fumble koji je možda i prelomio utakmicu, tako da ne znam, baš Derek Henry ne liči dobro u ove prve 3 nedelje i stvarno se nadam da može da popravi formu i da bounce backuje jer je potreban Baltimoru zaista u nastavku sezone. I da, to je to. Hvala na gledanju. God bless Bo Nix, God bless Sean Payton, God bless Denver Broncos i dajte šansu američkom fudbalu, nećete se razočarati.